Chutigiara tum kilong nang jaja konglong wek nang ji pusi Karbi Anglong District Congress Committee atum pen ke hang. PHEIB along APHLC Dhansiri Constituency Committee ahin pen kecengsi executive meeting ke padopon. Paklongkam dikut pi picnic spot lapen Dokmoka Higher Secondary School along kecing tura saya mu kitang tang adim kangpu. Kardom Karni Sabita Thanbang Niliarun Lekte non Bitang Tonpen Arjikta Ru Samson Singh Ti Amir Biria Techno along Karbi Anglong District Congress Committee atumpen India debalong Chutigiara atumaphan aja kong kapaweda puthak kaje songe padopona birta pherangke Stefan Teron pen birta nang pale बीजेपी का चरिया तुम स्लोगन लखे सबका साथ सबका विकास पु किहां के तरम पन मा सबका चेतन दम दे पिन चुटिकियारा तुम किलोंग नंग जियावर साया जखंग दोन तपावे लाब्रो लापेन जीएसटी पिलुचोक अमत सोक सांग हान हिरुइले जॉर्जी सता जीएसटी पिपेते चुटिकियारा तुम अनिंग हांग अलिंग के जॉर्लोंग ले लासी चुटिकियारा तुम किलोंग नंग जिया जखंग दोन ता लोंग नंग जी पुसी कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी वर्किंग प्रेसिडेंट लापेन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल एक्स ईएम अशोक Teron pen perangkia tumang no pachini. Ping government BJP government tu latung bangke सबका साथ सबका विकास पुसी पुपona ta nam bangke lasong kala dendo. Even farmer tu ampan ta no agriculture tu manta agriculturist tu manta nam bangke latung bang ajat ahubida ta pipi dendo. Even latung right latung udhikar na latung nam bangke pawe lab lodon bangke. Lasi non bang ahok pet pudang no pelong ta frang ke GST pe impulsan kuri lo GST pe na jone ta emethang hem sok sang pen dang lok koi bithi le hen puru jior ta me nale nan jorong le non mage nang le GST long registration nang pot nang le GST aphan nang le tangka pet nang pokop ben aphan khala so pet dia apian si nang le hormu cho jorong ko de non mang la bang cho tak le lang GST ko already impose elo non mage la so bino bang la tum bang ke farmer la so ai ega bang la ko lo mohet frang jo indu bani tum ningi lo je non bang ke nang le hem production hormu achat hormu de nang le jungjung ba nang le jorong le lo hala government tum si thik po frang ke non bang pilo ma nong kala keplang atuk hala tumsi bang si jene ko thika son en po hala tumsi bang adult fix po hala tumsi kuri po ase non bang public tuma right on bang avelo la sote en bonde india ke democracy polote la bang ke completely democracy right nong ka awadet po ase gitu congress tumang la no de democracy belong de democracy are bang anut tin long nangi freedom bang long nangi la so phaje itu bang ke protest kuri pinya bang ke APHLC Dhansiri Constituency Committee ahin pen non nang kileji MLA kilika hut apuna chakang wai ponjia long APHLC a song pen da difuel e pen getoy donjia bang phua phan ke pahai donjia phan PHEIB along ke chengsi executive meeting ke padopona berta pherang ke Stefan Teron pen birta nang pale non nang kileji MLA kilika hut apuna chakang wai ponjia long APHLC a song pen ta ke toy donjia bang phua phan ka pahai donjia phan Dhansiri Constituency angkang arlo to an phaikunia chiklo e jonang bong PS ke sengdam jia phan chisik chedang pon pangcheng pen Dhansiri Constituency ahin pen ta ongnunga phai pen dipu LA pen kache toy donji APHLC a phan pe hai pon po pusi APHLC Dhansiri Constituency a committee amai phu sipson hanse pen pachini pon bang ke Dhansiri Constituency executive member along pangrum pet pen arpu ke do pen pangrum pet pen pang trainer cap ansi do no sitame piniar ni bangan ke bain koira hinian nang pengdang no constituency Dhansiri Constituency committee no la sei lage ni tum Dhansiri Constituency ara da tum phani chi ningarong memelo non kibang journey la pen tum pini first executive meeting along kachi parai pon bang alam bang ke la puan lo by November 30 of 2020 abangke Dhansiri Constituency angkang the BBR lo sitame APHLC PS committee abangke do thaipo labangke nitum November 1st pe abangke ke claim kapang chenglo PS committee abangke before 10 of November hotsi long kepa PS committee abangke nitum sengpon depo angkang long sitame APHLC asong in tangkring pen non kibangji prang kibangji MLA kiliga hudo bangke APHLC ong dunga munit pensi dipu LA along APHLC MLA candidate aphan pihai dunpo usini tum Dhansiri Constituency Committee in pen lamthe jai pon lasi adun thu nitum kaning je pon thuya bangala puhen lo non Karbi Anglong ara da tum phan ke than pon kang tum bangala puhen lo Karbi Anglong along non ke Karbi tuan phere memang deng sidolo phan klikya bra phowelo Karbi tu lapen inglong aso chingrum pet pen phan phoke bra pho itum non ke phere memang deng sidolo
non tribal atum lok se phan tlikep ra phon ang pleng untang alo pulo potang ne pangrum pet phan pharoi silo gedi lasi non kiwangji MLA election hut ke la ke me thang chipa plang unang pu phan kali lapen me thang cholong o hem plang unang pu phan kali council lolong ingni dun long nang pu phan ta kali lapen hem prek amen pen puthot karbiara than ke pa luthunang pu election sitami kali karbiara phan chone ri kang tung mangela pulo APHL sia song nong nang tumang chito du non tribal voter kang than a trading license kang than lapen land right ka cancel paragraph 2 subpara 7 6 schedule aron ateng pensi APHL tum alam jaga teng lapen lahano ni tum mena moto bangke lapen kaisa ta meni tum ningji ver land kali autonomous state bank ni tum ke long le tik ke ni tum kaisa ta me kache song poning tonte West Karbi Anglong Amria Hawara Long Non ke dobom football tournament ke padopon bomahut mesen pen pichun pon po lapen thangna ra kisung awe pin pen si chun pon po pusi phirangke amai long pangdak pon non kebang ji phaikuni ni phai player ni bangso football tournament angdung kitia long Dr Biswajit Basumatari Deans of LNIPE Sonapur Dharmakanta Mili Director of Sport Assam Lapen Manoj Mohanto Coordinator of Kreda Bharati Northeast Region Atum Chitong Dunji Pusi Phirangke amai long pangdak pon non kebang ji matijong achiklo Kreda Bharati pen patirpi ponsi football hockey tennis archery lapen kabaddi pen danglok free coaching Assam Olympic Association pen pipon po pusi phirangke amai long pangdak pon Dharmakanta Mili Sport Director of Assam, he will be with us on that day, renowned person of Assam. So we are very excited on that day. So we need all the cooperation we are seeking from the public on that day. So those who are coming on that day, at least we are appeal on behalf of our committee at least to wear one mask, so that there will be okay. Also, I would like to inform, we are very happy to tell you that from December there will be 6-month coaching from Krida Bharati with the collaboration of Assam Olympic Association. We are focusing for 5 games like archery and boxing and volleyball and like 5 games we are focusing. So those who are interested on that, game or to get coaching, everyone be welcome for each and everyone, and we are very fortunate. The people of Amri, there will be in Umswai area, there will be there coaching for us. We will keep coaching free through the Assam Olympic Association. And also I'm very happy to tell you there will be here free accommodation and also fooding will provide. Bharatiya Janata Mahila Morcha Socheng Mondol pen Preniphai Thongkep ani BJP Socheng Mondol asa Hemalong ke Chengsia Phong Bang Phiame Kangni ke padopona birta phirangke hundor kro pen birta nang pale Purnima Hanjipi me phi Mahila Morcha Socheng Mondol ben Chepahem phi Amaya Long Alhisar po aman pen M Rup Singh Teron Border Board Chairman Richardson Hamse Hamren Municipal Board Vice Chairman Het Singh Rongpar Socheng VDC Chairman Roman Pator BJYM Socheng Mondol ame Pujoy Singh Kro BJMM West Karbi Anglong akong chunbang kapon tuming piat tum chitong dunrinti Maya Long Socheng constituency ang kang PS Thongkep Mahila Mondol ame phila chunbang kedona tum afanta phapon si bang phikimia tum chepachiniang deng padopon Mayalong kibang jilangani Socheng constituency arlo koson si Bharatiya Mahila Morcha Socheng Mondol kapang tang pon thekjima aphan bidi sore ka chepachoy padopon song ke kapachepang tang thekji aphan aprangsi ke song arona tangga chini pamea ke nang sot wakemang pensi bangso bang phiame padopon lo pusi me phi Purnima hanse pen pachini pon tarang pale nonmalam so poraphan bitang mungton phonik sinang আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ
Dihinamo Piputot Birtalong Wangtulu, Paklongkam picnic spot along Dolong, Kisanga Hemso Barpi Kedoahem, Lapen Dokmoka Higher Secondary School, Patua Klamalong Open Stage Ahem Kimi Kang Pupona Birta, Kadnisusa Hemalong Birtanangle. Bangso Kang Pupona Mayalong Aluhisar Puaman Pen Iem Lumsing Tiron Lapen Iem Rajuti Suatum Chitong Dun. Lason si Aluhi Aman Pen Mahamaya VDC Chairman Orson Rongpi Korkanti VDC Chairman Doloy Tirang DTC Chairman Biren Singh Tiron Pen Danglok Ongdung Man Kedo Abang Pubang Pi Lapen Hadak Kedo Aratum Chitong Dun Pen Kang Puamayalong RDP Dun Renti. SOPD 2020-21 Dihina Ningkan Abha Farman Lak Plike Prapo Atangka Pen Paklongkam picnic spot Dikrut Prialong Dolong Kisanga Hemso Lapen Barpi Barso Kachitia Hemso Kimi Kijui Kilangara Tumapan Iem Lunsing Teron Lapen Iem Rajutisu Atumari Deng Pensi Ing Puponlo Laso Api Dokmoka Higher Secondary School Patua Klamalong Tame PNRD Asai Kampen Kikimpon Open Stage Ahem Kimi Ing Pupon Tu Pusibirta Rebdunlong Litung Chidilo Karbiang Long Ape Menai Pule Litung Kudet Waterfall Songbongke Silata Tourism Department Pen Pinidak Art Breeze 27 lakhs Lapente Public Toilet Lapente Octagonal Set 10 lakh Total 45 lakhs Pini Tourism Department Ahin Pen Ladak Ingkani Siangbong Kapatang Pen Kangpu Pon Militung Ladak Almost Jedai Kisosara Ke Haita Nanti Tong Dulo Nasi Pinidak Rap Kado We Sorgari Gangbura Lapen Teng Lok Nitum Ladak Local Community Bibiki Local Community Kado We Tong Rapet Sepini Laso Art Breeze Lapente Octagonal Set Lapente Toilet Atang Militung Pinti Pon Long Aku belum buat dia tourism itu macam mana? Nasi jong wayam kan, kita orang menjelo. Jika Karbiang long ke kalang menai halang sunam mungkin lah, itu kalang sunam silo. Jadi halang lipan turun nangji tourism ia macam apa turun nangji, lepas itu kalau tourism ia dikeluar lepas itu PNRD, lah ini department pen nasi jong halang ini 245 lakhs tangka koros pen, habis lepas itu. Octagonal set, octagonal set, live la picnic, farman ke bang, tumphan, langsung nak lang ke bang, tumphan lah ini व्यवस्था, keklaim di bangkai itu jadi, especially itu bahini, almost tidak, kira orang orang macam itu, honorable CM sar ke mana, itu cukup jadi global. West Karbianglong Amri Constituency Tiva Cultural Complex along Aningkan Wang Ason Thak Thak Tiva Khayatum Langkhon Festival Katalon Pona Birta Pherangke Pirata Nepen Birta Nang Pale Matthews Puma Pen Aluhi Pachini Ponsi Man Peng Pen Chitong Dun Nibon Amsi ATSU Akong Chunbang Valentine Kolar Lucas Madar Meipu Barim Tiva Culturals Harlinson Ronghi KCS Amri General Committee Amepu, Sobenro Ronghi Amri BJP Mondol Committee Amepu Basakro Amri VDC Chairman, Chatra Singh Darphang SGP Atum Chitong Dunpen Aliralon Pidun Renti, Aprangsi Kachopapon Aluhi Atumpen Langkhon, Parjap Ponsi Jai Mek Pangcheng Ponlo, Lapen Tiva Cultural Anthem Lun Ponsi Tiva Khetum, Aphan Kachesong Pen Danglok Aronatang Kapangchunang Jia Putak Chethan Chimumpon Pado, Laso Pit Tiva Khetumalong Kali Tang Doana Tum Panchiki Mojai Mek Tame Dengpon. লাহন পূজাটো এই কাৰণে উদযাপন কৰিছোঁ প্ৰতি বছৰে পা আমি আমাৰ যিবিলাক লৰদলৈ পূৰ্বতে আমাৰ লৰদলৈসকলে লাহন পূজাৰ জৰিয়তে তিৱা জনগোষ্ঠী হে পালন কৰি আহিছে আৰু সেই পালন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি আগতে যিবিলাক আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কটি বা ফল আমি সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম পূজা হিচাপে লাহন পূজাটো কৰা হয় যেহেতু আমাৰ জনগোষ্ঠীয়ে পূৰ্বৰ পৰা ৰিলেটেড যিটো প্ৰাকৃতিৰ লগত ৰিলেটেড হোৱাৰ কাৰণে বা প্ৰাকৃতিৰ লগত তেওঁলোকে সংযোগ স্থাপন হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰথমতে লাহন পূজাটো উদযাপন কৰে আৰু লাহন পূজাৰ জৰিয়তে লাহন পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰাকৃতিৰ পৰা যিবিলাক মানুহৰ খাদ্য হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাদ্যবিলাক আমি সংগ্ৰহ কৰি পেলাই আমি আমাৰ কাৰণে ফৰাল হিচাপে আমি থওঁ 2021 বছৰৰ পৰখত আমি সুন্দৰভাৱে আমি উদযাপন কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ যেহেতু আমাৰ তিৱা জনগোষ্ঠীৰ অতীজৰ পৰাই সাংস্কৃতিবান ৰাইজ আৰু আমাৰ কলাকৃষ্টি বহুত আছে এই গতিকে আমি কলাকৃষ্টিক বহুত আমাৰ জাতীয় সাজপাৰ জাতীয় উৎসৱবিলাক তেনেকৈ চক্ৰা পূজা ইয়াংলি ইত্যাদি ধৰণৰ আমাৰ উৎসৱবিলাক আছে আমি সেই ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে লাহন ফেষ্টিভেলৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সাংস্কৃতিকটো অতি শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে আমি
এই লাহন পূজাটো অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ ধন্যবাদ কাৰ্বি প্ৰাইম টাইম বাংলা পঞ্চিকাং তন পইগল দমি থাকমি কুৰাংথু